This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long on sauce feel what Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. Pema why? Emma was sauce falolo for the company for el Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea ilo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pele inuino fuala au, mo ilatou e iai ngase tumau. Ia lava le malolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha a fia fia ilo ma fau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le ulola ta paa male inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tane. Tā ofi le pepesi le whulu. Let's do it for Samoa. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! E moa e whatalo whatu Samoa, malpule anga whakepuka po Samoa pia, mālora soifua malalangi mama, ai alo maia o se whapoponga le nei I tato tala o Tautai. I tala tomua,
O le tai awa na le la na taualunga ai le tausanga whaale awa onga a le a onga a mata a Ioane Poseko I Sinamonga la vea se ve talia oa mo se atelenga o le reporti. O au o matua o whanau, mai le mawhai ona se lea fuai tau, pe a o I vai tau whapene, pe le leile tūlanga pe le ai. E tau mawhai lava le matua e whai se mea sili molo nalo, e alai se ula lole, o se ula funga la au po se pale. Ai mai se ofu e whaau uai, o se vainga le na mori mawina, ina ua lolofi atu matua ma whanau ai mai se fo I o ainga. O le a onga a mata le mtanga luenga Ioane Poseko I Sinamonga, I le tae ao ana leila. Walking, 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 hop, 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 hop. Running, 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 running. Now let's stop, now let's stop. Walking, 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 hop, 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 hop. Running, 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 running. Now let's stop. Now let's stop. O le tala o le aonga, na saunoa ia I le sunga le tamai tai pu le aonga. I le nature sanga, na amata mai le nature sanga, e lua se tolu tama, lua se tolu I a tene. Petai, e o mai le kuata nei, ua lua se tama, se pa tene. O le au whae o tamaiti o lo pape nao na toe mai le kuata. Tonu sifupa. A tonu o le whawhita uli lava lea o lo whatipu I tausanga lava. O le fusili pe a sea. E mahua mai lava I matua. O nga o le tulanga lea o le amatai au mai le tamaiti lea onga. O le whamarosi au a unei. Masunga I whaia onga yate o tō mātua. Wha a mole mole, na ino walo I lea onga. Aua e te whapea o lea onga a mata. Onga e manatu mawalalo ai la ia lea. Le ai, o I lea o lo a mata o na tahu e atu ai. Le ona a o awina o lautaka. Ai le ia ngā I atu le isi la sama. Mo a onga tūlanga lua. Na sauno fo I le pule a onga, I le tūlanga I whaatatau I pili o tamaiti a onga, ma le tala o le tupe, a le a onga o le tausanga a toa. O pili a onga al whanau, o ia masalo nao o silafia lava I matua, I le tongi ina pili alu nalo. Ia, a tongi o le tūlanga lea. E ese lava I le preschool, ese lunga ia onga tūlanga lua mo ko isi. A tongo atu ia onga tūlanga lua. E a mai lava ia te o tōne taimi ta angata I pili al whanau. A le tutongi na po I le pili al whanau. E whape nao na le noa seava noa e suke ai suena. Ia pe tuli fo I male a onga. Ai o le preschool, e le esi na whape nao lo whai ai. O lo utua manoa tuke ai ate o tō mātua. I pili a tō walo, ma o tō whanau. O le saili ngā se leni a le a onga, tasi lava saili ngā se leni a le a onga sa whaia I lamtanga o tausanga, o le kumu whiko. Sa mawai nai le tupe e balu afe, tonu se lau. Le tupe na mawai le tato kumu whiko le sa amata I le sa whaia le kuata lua. Ia ma le tausala ta maiti lea na o ina I le kuata le nei. Ia e afe tolu se lau, lima sukulu le tupe na mawai, ia e le taitai ko ita maiti o na umamai ia lato tausala. Peo na watu saunoanga po le ripota le suma tumaitai pule la utanga. Ia e a matai po le a onga wha skulu montuku ia tamaiti. Lua skulu montuku ia le awhau, ia aipetai ane. Ia e oho mai le kuata mulmuli teimi kuata mulmuli ia watoe mai le tuwak, tuwak. Ia la tola ia na whaio na suena le suenga whai ua le neta sanga. Ia o le atato a mata mai le tūlanga balu. Lau tunga le whai a honga lopi. Ia o lau tua tapo lea o lo ma wawarua. Ia i le tawa me ino alumpa na whai wafu.
O le tūlanga walu ia watulai mai ai lea ligi lea o RJ na nai. RJ na nai o tongi na ia mawaina pas kul maleono pai se lau. Tūlanga pitu ua tulai mai ai lea lile o Floyd Nawa. O mata wa mawaina ele tongi wa mawaina ele lile e lima spuma le lua maka. O le tūlanga ono ua tulai mai ai le tamaitai lea pai le nutu Senkia Schmidt. O tongi wa mawaina tamaitai nei e lima spuma le balu. O le tūlanga lima ua tulai mai ai le alile Harry Jr. Nanai. Tongi wa ia mawaina e Titu Spulu. Se tau. O le tūlanga pā, ua tūlai mai ai ni leo misi tusi nese long tusi. O maka wa ia ausia, Titu Spulu malpā. O le tūlanga tonu, ia ua tūlai mai ai le tamaitai lea o Maki Selau Pili. O tongi na ia ausia e Titu Spulu malevalu. Malon Tautai, Malon Sai. Male tūlanga lua, ia ua tūlai mai ai le alile o Chris Joseph Tatupu. O makala ia ausia e valu Spulu maleiva. Ia male tūlanga mua po leko i waia a veina le taksole nei tausanga. Ia ua tūlai mai ai le lilea o Saneli Tufunga. O maka na ia ausia Selau mai Selau. Una mo si fai una sia che ia lo suma le pule aoa pe pai ona ia suma i nei se e tawawina ia le tatoripu o le takso le lua o lua pa.
Na taualunga le polokalame I siva Samoa wa senga taitasi. Mana wa aia le fia ma le nganga whaafitai o mātua ma ainga o alo ma whanau I lo lantou whaamoe le tae awa na leila. Ene tali awa mo le tautai. Inisio tato tala, toa tele atu tangata na Asia Samoa I le masino o Setema na ilo le masino o Ketopa, lua a whi lua sfur marwha. Katalina Tovia, mo le reporti. Whamamonga ma le ofisa numera whamawina mo le masino o Ketopa lua o lua wha, o lo whamawina ai e tolu tesimane iwa pasene pa ua lea whainga o tangata na malanga mai Samoa. I le masino o Ketopa fuafua atu, I le masino o Setema o le tausanga nei. Peita ia to atele tangata na malanga mai le masino o Ketopa le tausanga nei, lea e mawalunga atu I le tolu tesimane wha pasene, na ilo tangata na awhea Samoa le masino o Ketopa lua o lua tolu. E se furuiwa awhea ono se lau tolu se furuiwa I lato uma na awhea Samoa le masino o Ketopa lua o lua wha. Se furu wha awhea ono se lau lima se furu wanu I lato nei na Asia Samoa mo o ta whaonga ma isi wha moe moenga. Iwa se furu lua te se male lua pasene I lato nei na malanga mai iwa alele, a o le fitu te se marivaru pasene na malanga mai iwa a lalo. Pe a whaatusa lea o whai tangata na awhea Samoa ia o Ketopa le nei tausanga, ma o Ketopa tausanga o mawae lua o lua tolu, se ia o atu ia o Ketopa lua o lua lima, o lo o solonga le lava le mawalunga le whainu mera, o ila atou e awhea I Samoa, o ila atou e awhea Samoa I masina taitasi. Se ivanga na ai le tausanga I lua awhe lua se fulu ma le lua awhe lua tasi, o loo manino le leai le awhia o tangata Asia si mai I le COVID-19. O le toatele o ena malanga mai e mai le tūlangi e le Oceania e tusale e malefitus futotes maleval pasene e awhia I Amerika Samoa, Fiji le atu kuki, atu Nuat Pasifika, New Zealand ma Australia. So ai lea ma le atu Asia iwa tes male iwa pasene e ia Pani, Saina, Korea ma isi atu nu Asia. Pito atu ia I Amerika makanata e ono tes maletas pasene Ape ai mana atu Europa lima tesi miliono pasene, ulo iai Britania tele, Scandinavia, Benelux, siamani maisi atunu Europa. Le tasi le nei o alanga o lo manuia, mfalangolango iai atunu o lalangi au fi ai Samoa. Awale asa mai ai se leni maua, mo tangata taito tasi, ai maise business to mooti. Pape au nangan malo mo se leni maua, awale atina ino te mau ai ngana atunu. Talina Tovia mo le Tautai. Onos fulwafe tala langolango al Federal Pacific Group I le lawhai paanga ma le lakapi Samoa I tapenanga au taitoa fitu ale atunu mo le tamino sanga I Honiara I Solomona. Katalina Tovia mo se telingo le reporti. I le whamautuina o whainga paanga ale Federal Pacific Group ma le lakapi Samoa. Na lato tawa au ina ale sia ki tupe onos fulwafe tala I le lakapi Samoa if soasoania I tapenanga au taitoa fitu ale atunu. Le taito fitu ali ma le taito fitu te maitai mo ta penanga ta milisanga le Oceania le fai honi ara Solomona le ase le ni tupe la so ni tele fa tinongo tole ninga ai mai sel masi ia tu ayo au ile ta milisanga mana fa ali nga fa ftai o polisi le la kapi Samoa se Manu Douglas Naujang I le Federal Pacific Group no le so ni atu e ala le fai nga pa anga Ole nei foi se lene la fonga ina te tau mo ta penanga au taito fitu e tu sai malona au nga au tu au ta pena tu ai mo le ta milisanga le Oceania e nam na ta inga ia umanuia fai wala ma fana ole atunu ole alo atu iai awasi ayo Samoa le ta lene la kapi Talina Tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai o tala nei o Pasifika. Tala falava se faliunga le nei tala man Pasifika, na ripatia mai le teo whawa malo New Zealand, o mwhai o na wina atu lang malo sir company e Uncle Johnny's. I tala tamua o na whai so e suenga la ofisa fi malanga I ngā fiti,
Ini tangata mai Bangladesh se to avalu sa ngali lue to no fiti o lo masalamia na so sole le matanga le masina le nei. O lo tau sa dia foi company engineer le CR engineering le sa ngali lue ai la to nei. O fali le company se fa silanga fa la waitene le se fulu ona o ke topa. O la to nei sa malanga mai i fiti pe mita fa ngalwenga. Pe tai fali le minister vai fa for fiti ya pio tiko dwa isa imeli. O lea mata upu a mai alongoina le ofisa fe malanga inga ma ua whaatino i aisu suenga. Taua le minista e le oiloa se vaenga i ai lato nei betai. E nā se whautuaina ina ia whailoa ane i lato i le ofisa o leo. E whaatala noa ai lato. Mana ta ua fwoi le ofisa o leo o lea whaatino fwoi a lato suenga. Ma e fua fwoi le whai unga i le tani o whaatala noa ngama suenga e whaatina ina pe a maua ane i lato nei. Wa mata fatina ni fatala noanga le soifua maloloina ni sila male soifua maloloina le atukuki mo le fausia o se fale fa matoto mo le atukuki. Peita ina fani e fana tuse le ofisa soifua maloloina le atukuki a Bob Williams e leo mautinoa se fai unga i lea fuafuanga o no lea fatoa a mata faatala noanga. Peita iwa faamonia o loo faatino ina faatala noanga mo lea fuafuanga le teminei. O loo faatino fo ilo ilonga i tūlanga o mea uma e mana o mia mo le whaatuina ai o lea whale whamamatoto fou, ai mai se lava di tū o mea whaingaluenga, ma tangata e whaatino ina lea au nanga. Tale o le Pasifika mo le lea fiafi, tō whaasoifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple. Guyabano. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Tala le soifuanga le Ekalesia Katoliko, mai atuli tuala le misio. Talo fatu Samoa male pulea ni fakiti po Samoa pia o talo soifuanga le Ekalesia Katoliko mai ima o le lalonangi. Tomo e tala, toi faalo aola le san tualio le angalo famamana le faala wiloa mai le laudato si. Le san tualio le angalo famamana i totono le tumalo o Bangbo wa fai malawe le ele i fai lele ina i manatua o uinol fatu tuanga ma le tausinga le lei o le fuafuanga. Whapei ona ta ue vaenga o whatai moanga le lo minga tamatu psa, whaingoa ino le laudato si. Mana whawina le afia anga ta puai o le Ekalesia pa ia e whai mamalo si anga ta ua e whaaloa ngia mapatipati ai le natura o lo tato lalangi. Whasoa mai a Patele John, Amon Patana, le i tuinga sār whaola, lo whatautai a whanga solonga pulo keti, whamtalaina le sanu tualio, o se no whanga mautu e tō mana tuai i le wala au whapitoa mai a Pope Francis mo se suinga o lo tato si o manga lau tele. Lana lo minga i tausanga lua fisful lima whaingoa ina lau tato si o lo whailoa mai ei whale tonu o lo o alia e mai lo tato si o manga whale natura. Malana au ngani ia pulu lima whaatasi e mōni nganuenga e pui ai lo tato ke lope. Ta ua fo i e Patele Amon Patana o ata i le ngaluenga o lo tama manuina mai folasanga autu o le atusi. Ai mo tato e tatau o le manatu o le tausinga moni mo le fuafuanga o ni tatupu e mai lo tato whaatua tuanga i le atua o ia na whaia le lalolangi ma le langi. Ma o lo o poina mai e le Ekalesia o lo il malo Thailand le whaataua mo le angaluenga. I whaalawi loa ia no fosila fia i tangata o le puleanga i le puloketi o a onga o au lotu ma ofisa ese o le Ekalesia. Lo whaasolo whaalawi tele tua le whawhanga ino le malam la maanga ma manatu a ngā isui au lotu. I whailoa atili ma tā mau i ai o le lalolangi o lo tātou a inga lau tele. O le whausanga o lo tamawhai e whaalai titi i a tia wata whaonga ina e tautui titi ai le ati a tolu vevele to tono le san tualio. Pi to tasi le ngaluenga
I se apitanga tapuai o loo whaangalue ina. Ai whaapea ia whai manofuanga i fisila whai i tangata o whaala potonga. Ma fiso tai ei le maftanga i le soifua tupuai. Whaapea le whaale nganga ia na sauninga pa ia. I tala whaupopo o le tautai al mtangaluenga. Pataua mo soifua tupuai ia ka tina le Michael Sisoni wa asi ato i le taulanga o Valencia e mo moli le nganga wha mausali o tamapa ia mo ina afia i le wha malosi o Deina. Wa atoa le vai aso talu le singa ma ua taunu i Valencia mai le taitai na mtangaluenga whataua mo le soifua tupuai o lo i vainga pa ia le mawhai antu e se le manatu a nga i tūlanga o iei nei le pitono mai whainga le lolo vai. Ma o le aso 15 ma le 16 le ni masina na matua i taia i le pitono le ana amata mai i le whai ungol masina o ki topa le mamafa o timunga malolonga o se whalavlave na whano ai soifua e sili ai le lua se lau o nisi ma le ano o tangata le loloa a pele whaale anga ino o whale o ainga o pisi nisi o awala lau papa ma motu si ai leina ilitisi ma leina tau soto inga. A pe foi o na ia siasi i Ukraine ina o alia e mai taua i le tau sangalua a lua ma le no fuanga na tupu mai e whaale tonu i ele o le Amazon ma isi vainga i totono malo Afrika. O se tau tua whaamalo si awa ka tinale. Zerni, lana tau moli ina o le anganga whaamausali mai tamapa ia mo tangata na afia. E lua aso lea se singa il malo se pania. Mo le ngaluenga i wha o ina e ala i le tui toso ina o laina mo le suavai. Mo vai fale ma ainga, ma lona ma ofa i le vainga i le silia i se lau afi o taavale na whaale anga ina e le whaalavlave lolo vai. Wa mua le talai o whaitotoa i le Ekalesia o Valencia, mo le tua oi wa tafi e sea le tele o na vainga. Sa whailoa i atu katina le tangata le atunoo, au fia e maona taitai o le whainga malo. Iyo si taulanga fo i maainga o ina afia o le au whaingaluenga o fo au na po volunteers. Malana whaatasi atu whaapea ma le aki e pikpo ia Enrique Benavent Vidal la ua ngai whaatasi au lotu e whaailo le anganga whaatai le Ekalesia na mua i tatala whaitotoa e tali leia i ona lotoa le anga le lei whaatau si soifua i le umi sa whaatuai atu iai le au nanga la mtangaluenga mo tangata no lau tele. I tala whaaiu sau noa le tuupsa awa ni whaamamulu o tou i le iai o le whaamoimoe. Pe a whai wa iai nisi o pelenga wa ngai ese mai le whaatua tuanga. O se tali atu o Pope Francis i se tasi o tusi na wha o atu e le tina matua le grandmother i lona tungalunga ngai lana tamateini Portland granddaughter lea wali matau sanga le matua e le i papatiso ina lava e ona matua wali e tue talitonu i le lotu. O le tusi o lo saini ai o liva ma walolomi ina i le mekesini le fale tusia ta forward fata faa sangata peteru lea fea molitai. Ta ua e oliva o le filfilinga wa faya ilana tamatene malona to olua i le papatiso ina o le la loteine o se puna anga o le o langa poponga tia mo ia. Po le ase manato Yesu whaatatau i lea i tū. Ma watali le tamato psa o lo nofo malam lama o ia i maftianga o oliva. Ma o lo whaalata atu mo ia. Malona ta ua o le baptisonga o se mea lo fasili na talu mai o na tofia o ia matupsa na ia mai tauina le toatele o tamaitina ia papte maina ma e tu maupe lona fiafianga mai ia taimi ili atu le mafana na ilo o le tele o upu o le alofa i le atua e totoina i le fatula awola mo le numanai i le i faawo ma le e sa ili le atua. Le awangelu ma le au pa ia umai le langi, talo sia i mātou. O tala i au soifanga le Ekalesia Katoliko, pautai atu i le Jan Mouse Company Limited, whaamanuia le atu ea Samoa ma le pule anga tōpā soifo. Se whai unga le nai tatou talo o Tautai, whaftai lai mai mo mai,
Whaftai lang sua mai atato company sa Uncle Johnny's Ice Cream Factory, John Mouse Company Limited, Male Matanga Luenga o le MNRE. Manuia whasausango le afiafi, tō whasoifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Aunga o le fuluma sani. Ia e malama masilafia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha ia a fiaia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi wha vai taimi. O aunga mafōringa vaai e a fiai le maualunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngase mapepe le tino, tinga le whaai, matafe le isu. Petu so le lua vai aso pesili atu e mawhai na tale le tangata wa fia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whainga luenga a onga maketi mawhale o loa. A whaiwa e tinga ina, vave va aise fo mai, be vala au le ono o po le valu se lau ono fafa o. Good evening, Samoa, and to the Archdiocese of Samoa Pia. Here is another edition of your Tautai News. Leading tonight's bulletin, the total international arrival statistics recorded for the month of October 2024, totaling 19,639 arrivals, revealed a decrease of 3.9% over the previous month of September 2024. Catalina Tovia for more on this report. A report from the Bureau of Statistics recorded the total international arrival statistics recorded for the month of October 2024
totaling to 19,639 arrivals. 639 arrivals revealed a decrease of 3.9% over the previous month of September 2024 and an increase of 3.4% over the corresponding month of October 2023. Those who traveled to Samoa by air represented 92.2%, while 7.8% was represented by those who traveled by sea. The arrival numbers from October 2015 to October 2024 clearly showing the impact of COVID-19 on arrival numbers for October in 2020 and 2021. Visitors made up the largest component of all arrivals, with 68.2% represented by 36.3% males and 31.9% of females. Male returning residents made up of 14.5% of total arrivals, while their female counterpart made up of 10.8%. Overall visitor numbers for the month under review stood at 14,658, revealing an increase of 8% over the previous month of September 2024 and an increase of 9.5% over the corresponding month of October 2023. The total number of visitors for October between 2015 and 2024 also indicating the impact of COVID-19 on visitors' numbers for October in 2020 and 2021. As usual, the Oceanic region had the highest share of total visitors with 73.8%, followed by Asia with 9.9%. America reported a share of 6.1%, while Europe reported the least share of 5.6%. Talina Tovia for Tautai News. In other news, Federal Pacific Group donated 60,000 tala in partnership with Lakapi Samoa, directly funding the campaigns of Manu Samoa Sevens and Manu Sina Sevens for the upcoming Oceania Sevens 2024 in Honiara, Solomon Islands. Catalina Tovia for more on this report. Lakapi Samoa announced a new partnership with Federal Pacific Group, with their sponsorship directly funding the campaigns of Manu Samoa Sevens and Manu Sina Sevens for the upcoming Oceania Sevens 2024 in Honiara, Solomon Islands. This collaboration highlights Federal Pacific Group's commitment to empowering Samoan rugby teams as they prepare to compete on the regional stage. Their support will enable both teams to access critical resources, training and preparation needed to perform at their best. Seumanu Douglas Naujang, General Manager, High Performance, Lakapi Samoa stated that this partnership with Federal Pacific Group is a tremendous boost for Manu Samoa Sevens and Manu Sina Sevens. The generous support allows them to focus on delivering strong performances at the Oceania Sevens, showcasing the talent and resilience of Samoan rugby. Federal Pacific Group's investment underscores their belief in the unifying power of sport and the importance of promoting gender equality in rugby by supporting both men's and women's teams. Talina Tovia for Tautai News. And that is the end from your Tautai News. Thank you for watching. Thank you to our generous sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Charimals Company Limited, and MNRE. Have a blessed evening. Tofa Soifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today.
Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream